Lakha inkorapho nilip MSC constituency ke parlo inglong ahavar ki doarat mate Tarapung ahavar sarthe inglengarong lapen sarthe tirangarong along jangmie chikloni phain korapho ni kangsam por phai ke thomra chitima por men Tomon karting ke wang kejap don plikep sose ahem ke na hok tun pen ki sum ki pho Lason si nilib ahavar inglong ke do ahavar araritum mate Tarapung ahavar long ke do araritum ahem covid hing pi he hui men Tomon karting kejap ke wang pen ke ong dung ahem ke na hok tun pen ajo ke do ke thak thai kawe piri ke cham ke chogi jona sanghan arve ke jang hut ke cham birialong covid phing nuarong thing pi thing prang ke na hok tun pen ki sum ki pho arat nononi kang samapor hang jo hang hayan pinsi dolo Pirangki pen birta ke tok boma por hut anke inuta laso Tomon ke chapahut areng hu ke sodun avilang bon taga to kawe don plikep sosia hem ke na hok dun lo na penan parta non hem ke na hok dun hem tun aphai en bomna la pen non amat ki sum ki pho tum phan inuta kirap ki pi ki pajir dama velang pusi pirangke thengnu Tarapung ahavar ke do dili teron arong asar rajen teron pen rongara rituma hin pen klarda ka birta pirangke tum phan nang than dun Prabjin pen Karbinglong ki theki ding pen Karbinglong District Disaster Management atum Prabjin pen kirap ki pajerdam serak je phan kachuningri padopanthu Koilamati pen Samson inti Karbinglong live